Nakon godinu dana pauze zbog pandemije, ponovo se trčalo ulicama Kule. Nema trkača i maratonca, rekreativnog ili profesionalnog koji nije čuo za ovu trku, a većina je na veliko zadovoljstvo imala i priliku da učestvuje. Ravna staza, idealna za dobre rezultate, ali ovog puta vrućina ometala takmičare. Uprkos tome, oko 600 trkača iz cele zemlje stiglo je u ovo vojvođansko mesto, kako bi se nadmetalo u trkama na 5 i 10 kilometara. U glavnoj trci u muškoj konkurenciji pobedu je u poslednjih nekoliko stotina metara odneo najbolji srpski triatlonac Ognjen Stojanović sa vremenom 32:19, sa samo 3 sekunde prednosti ispred drugoplasiranog Milana Mitrovića. Glavni cilj mi je bio da pokušam, ako je moguće, što više snage da sačuvam, što naravno u startu nisam mogao da znam kako će drugi da trče, jer konkurencija je bila dosta jaka, praktično skoro svi što u Srbiji trče dobro na 10 su bili ovde, znači Mitrović, Stenley, Borbelj i tako dalje, i bila je lepa trka jer smo prošli prvih 5 km negde na oko 15:35, tako da dosta solidan tempo za ovu vrućinu koja se i takako osjeti. Međutim, na moju sreću usporili smo malo drugih 5 km jer su svi otpali, pa je ostao je samo Mitrović i ja, tako da sam u suštini samo čekao posljednjih 200 metara da napravim promjenu i da kažem uzmem pobedu sa što je moguće manje snage. U konkurenciji dama očekivano pobedu je odnela Nevena Jovanović vremenom 37 minuta 55 sekundi. Što se tiče same staze nije uopšte teška, ali što se tiče vremena je katastrofa. Pretoplo je bilo i za sve trkače jako teško, ali za sve isto, tako da više sam se takmičila sa muškarcima ovog puta. Inače, jeste bila jaka konkurencija i Biljana Kiradžijev isto dolazi iz Makedonije, isto je devojka jako brza, ona je bila druga iza mene. Bitno je da je se krenulo sa trčanjem, sa manifestacijama i da ta pošast naša korona lagano, ali sigurno prolazi i da se vraćamo jednom normalnom životu, a to znači trčanju, znači životu. Pored trke na 10, održana je i trka na 5 km, kao i kraće distance za decu od 1. do 8. razreda. 12. trka prijateljstva, koja uprkos mnogim izazovima i pandemiji i dalje ostaje jedna od važnijih u kalendaru mnogih takmičara. A Kula, koja je ovog puta podržala organizaciju trke, ističe da je ovo jedan od brendova njihove opštine.